Wale njuma itwethera twina murembo omwe atwira boeta wa anko atege ni mwe mutegerio Meru TV rikana no watanire abatwe Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital, website merudigital.co.ke no kopi link yeye na washare musore okukenda inyawe ya umba usionera mwanya mbeta Purity Muthoni twira na ati orere no turigani marieto yaku Purity ondere bwega Merry Christmas. Merry Christmas. Digongo kwa mbere. Ngakuinira tukwe wenge. Ombinera Merry Christmas no mpedi gongo kimbinera. Turamiririe gwetania. Gwedio nkotevo. Okana geshake thayo menonga ojoketie ngirio kabunja tokomi. Kwere kuganyumwera kangi ndirona nkona zai. Tuwe uri tuontumera message wambira give me Christmas. Ngora give me Christmas you too. You should give me. Inyawe mpa. Ngatendo mbere. Nyawo ni ngoromba so long as ngoromba. Obati ompare wokandomba nani gakwa kaire. Ibwega sana maredere Meru TV no tubakodora gwatanirete na turukiriro na rwere ntuko ya njuma na tukithiragia kiumia turithiria kiumia na njira yagirite kabisa nimbete kwa Nancy ndogo ni rukiriro rweka gatutegere jere mangathetine na tukiambiria na ndende na ngatheti The Standard ngatheti kana kaseti kana igazeti ekaringana na kimiro kiandero so ndena kaseti tuan kaseti na tuwete au batu kaseti gazetine na tutumita gazeti gazeti so ndena kaseti The Standard ara yombita kwethira ikia ndono imwe na imwe kanya kanene kana sisitiza iye yorito na runo rwambera kwa urito ni Ruto in eye of a storm of a law change plan. Ruto ende na ombete kwethira President Ruto na ombete kwethira kithukirwa lawyers bakuma the Law Society of Kenya akera wa iyaka kwenda kubwethia bimbia era arianire nio omebwethania yalo so rono Ruto arona karatasi ne katutandatu alafu ke karatasi katona kwina rono rwa governor wetu Senate to be recalled on Kawira outstar so Senate kaomba kwethira yene karo kiomi kiu kenge ngwetekia na tukirika na Senate nebati kwethira yero tha alafu eka resume February lakini endeza hiyo kore lazima ekabetika MCA bameri lazima batie baitake utokerezi so Senate kethira yena kikao next week ona roto arwethira karatasi ne katona na ke karatasi ka mirongwetatu watutano US pledges $54 billion for projects in Africa so asonko batonge president kuona Biden bakaomba kwethira bakifund projects ya Africa dollars 55 billion ngono isio siombete kwethira yekero rito mno ke ngazeti The Standard no tuereitie kirio rito au kenda tumba kabetine ya The Daily Nation niongwete njarene kwa rukiriro na arua iria inenkerikanya kambere kire gatheti ya The Daily Nation ni Ruto's gift to Raila hit turbulence kana ne mantu jago kwariragia na area nyuma ya munene wa Nthiguru kwendekithia gite kia opposition leader na ndini kiretete thina no ntobari thugania ni no kago twirwa ni handshake na njira ya nyuma kenda anenkerwa gite rugono rurwe karatasi ne katona rugono rungirwa rwe ikanyaja karatasi ne kambere ni the making of a general kana ni rugono rwa mto gwetwa the late Nkaiseri ni runenkereto kanyaga kanene karatasi ne kambere na rungirwa runenkerikanya kambere ni Deputy Rigathi Gachagua na youth affairs cabinet secretary Ababu na Mwamba na arabombete kwithirwa bena muchemanio jwa kulink ngogekere wawe ndigorere wawe na iu ni chichi nenkeretwe muno kanya kambere ngathetine ya The Daily Nation ni kuona kinya kwina manto jagu important mpempe
na wimpoti into biratu bati kuthatu kirijande ne ndigurwe Kenya ni beretete manto au kwina karatasi rugono ruru karatasi ne kamuthia na iu ni chichi hitete the headline kiringatheti ya the Daily Nation ukirirwa na Arua na tiunkume mwe kwa mpaka ki gazeti ya The Standard ki karatasi kato link kuona opinion. Kenyan journalists should be given more protection in 2023. Mtona umbeta kulita maoni ya kaua ndekiba habari iba umbe kwethera bai protectwa mno mwaka yo ngetwetete mwaka yo more than 67 journalists iba umbeta kwethera bai kwa mwaka yo an increase at 30% kuma 2021. So journalists right sio yani ni kuvayoletwa bati otekora babati kwethira baitekwa bateko menyerora kubati no kuona we compare 2022 and na 2021 imagine asana mwaka jomo is increase at 30%. So dirikari ni kuromba yo be kwethira eto protect mwaka yo ngetwetete me kwethira ote batu by the way kotebwa nya mbibi kabwedwa antu maithia simenyora kugwita na mbere twethira twi mundune so twanto ba maana mno nyantu yo bati ote protective na itokoeria members of the fourth state ki karatasi katotatu kwena ronororo kuwa members ba ina sakwa kibaki kana barabaritana iria ngwe noe mno ki cabinet yeke no kaba weta bakenia bearing in mind mtoyo wetwa matu wa mai former MP Omathira na umbere kwethira aikwa so turiona no kaba weta bakere ndiusi so babati baete nkoro ni ukoro I think no bario kagita kara ni ukoro no kaba bagomba kwethira beku ya kikaratasi okau kwena mwario tomboya na raumbere kwethira aikwa this week aretwa Rosemary Alaki Mboya na kwire Alamisi ni oro naombera kwethira aikweoro akibato breast cancer na cancer hii ntemeina asiuma temeina cancer asiuma na iraingire mno by the way lakini ngware kuretwa inyimire mno mia no kuona into bia GMO te lazima mpempe but into bia nte bibia genetically modified bibweze to bika muntu andawa bikaimbwa ibingi ibyombeta kuingia mno ora nto ba obidea anto me anto koiba tu no nto ituto kweza ngaraka itu tutekwetia ngoge okwera mtu atinde gwake ya muthere bai mpe kamu atire muthikore ni muthikore aweta onke muthikore ibo yeta onge muthikore tinate komwera ajoruge atiumba kiki utoma nande nato gachoke tutegere ngatheti ya The Daily Nation karatasine ka tuiriga ngatheti ya The Daily Nation ni SGR set for extension to Malaba in new plan Murkomen says kananaria CS wa transport Kipchumba Murkomen akuga SGR ege extend itonya mwanka Uganda leo no wete thionko nawe by the way teraitia ndironera eoro epra kaita kinya Energy Petroleum Energy Regulatory Authority bauwe maguta ya titi thionko yeso no wete SGR okay ya titi lakini watu wa gari ni nani ibweni no wete SGR no wete Uganda watu wa gari baite the fair etera ntariki 20 watu wa gari bwa twititeria maguta tokarethi gonkoboega na ngoka book ruarete okay Ruto secures bag of goodies in US tour ndionga ya motongere wa Mbiguru na area nterecha US kiri Africa Leaders Summit Ruto no metana manto jamega na rapa thithietie deals on climate innovation, space technology, carbon trading na waste to energy solutions ni nombeta kuthurwa akithithia deal na president wa US Joe Biden lakini Ruto na netaitangite trips umeyo kuthurwa lakini very active sana lakini ntuko hii turiona erekereta muno western ya Kenya kana west countries ere white na gukarakia bera east muno na turamenyerete bwa China
Meaba the former regime turamenyerete Bara boys. twenera ndurio. Tutero iro twa matuka. Ari katwiraire knowledge na uko ngeme antu babithera be developed muno. Kuna nde ties chia US na Kenya na Africa in general itedhuki. Kwina karatasi nega tuthatu rugono rwa mtu gwetu wa Mbura ni rugono rwina like inspiration. Nuntu Mbura aririkana ariuga I'm blind but I can help you pick a good car. Yeah, wow. Aliru atumaira senses chiawe kuthurira ngari na atibitagia. No me mtu no athure ngari smart sana. Ngulukinye mtu kuona. Sana. Ili ariru he is a lawyer and a car reviewer. Wow. He lost his eyesight na lakini nombete kwithirwa break the barriers yuchionde na ariuga I am taking risk in spaces that are restricted to able people. I wish to break the walls of stigma planted by society about disabled people. Kana na kwenda society omba kwithirwa ikijukia antu baba bari antu bomba kuthithia mantu jara antu ba kawaida bomba kuthithia. Tutegere karatasi ne gato na gangatheti ya The Daily Nation na ratu ena rugono ruto ikanya karatasi ne kambere rwa Ruto plan to create office for Raila meet opposition na rea lawyers berite Ruto that his proposal must go through a referendum and ask parliament to throw it out. Na irerekana na no mwanka gitigi kiambe kithithirwe referendum take your position nikenda nonto irerwa ni contrary. The amendments are being initiated by the president are contrary to the decision in the BBI. Na niretete thina no mwanka eumbe kwithirwa egitegerwa. Impeachment Senate calls a special sitting to debate Mwangaza fate. Kana karatasi negato na kena rugono rwa governor wetu kawira Mwangaza na rena ndi metho John Thejerekirete kiri Senate na Senate urera abangite gwita kunogoka ikajokia kanya ni kende kwamba kwithirwa egitegera igamba rire na egitegera impeachment yeje nara gukwira baruga ya impeachment igoro ni irakinyire kiri Senate Speaker Amason Kingi na bakomba kwithirwa bena gikaro nonto bakwariria rwaria rwa kuimpicho kwa gavana wetu wa Meru County. Karatasi negato 5 kangatheti ya The Daily Nation, trouble in Kano as Moi kicks out Salat. Kana thina ni tonyete ndene ya kiamagia Kano kiama kira kiari independence kana kira kiatwire kiri independence kira kiombera gutunenkera oshiathi. Kiama giki kiari kia the late mzee Moi na muthako we uria nwe Gideon Moi atigwa gwatirite kiama giki na ndi arirwa nombite kwithirwa akinga the general secretary general Nick Salat no mwingite kiama giki na itekwerekana kana rugono ruru ikaratasi ne gato 5 gangatheti ya The Daily Nation. Matoke soka ke ngatheti ya The Standard ke karatasi katona ito rugono ruru omba kwariria rwa governor Kawira Mwangaza impeachment Senate ikomba kwithira yete karo kiomi kiu toyete kenda bomba kwariria kurito kwa governor etene ke karatasi ukauka tona kuina thirikari ni rombera kwithira ke release syllabus ye junior secondary learners that is over grade 7 paka grade 8 grade 9 7 na 9 kaomba kwithira kiambiriria mwaka yonge tukirikana thirikari ni rawire ute boarding for grade 1 to grade 9 students kigaratasi ugu kwina police officers baraumbira kwithira bakiwatwa na rock batiethetie agents bake yara baita weti antu taxi na ubakone ndi borisi muntu atirita tu ngwirere yake so ibarombera kwithira bakieta bora
OCPD o Narok Central aretwa Fred Shiundu na Narok DCI ibarombera kwithira bai confirm mwera kwato kwa borisiba na tuweta ke karatasi kato tandato Ruto nanga kuru lawyers batongere twi Law Society of Kenya boss kana ura wizera we mnene Law Society of Kenya kuita bora kureka revive BBI na mwario nyuma kana kuni omwa wakare kuni omwa waka kinto kuwa kina na sukare so no belewa ibo muri are kyo me revive as in are kyo me kethara na meregere are kyo me revive inawe emeza sienete tebora nebo ina ke karatasi kama anja kwina rono ruwo wera rwa salat urare secretary general kanu na raumbera kwithira suspendwa na kanu kapa kwenda weta bora utara secretary general ngi kikaratasi katonana kwina ronroa High Court ni raumbera kwithira ye freeze account ye former governor Muranga Mwangi wa Iria mama warerwa aina assets kana ni amwakuru former governor ro investi on top loti on tombi and when I invested asset yele sia siringi milioni 542 ira ikuwere kana mbesa isi corruption kana kaumbira kwithira akyo ya mbesa sia county government mwakuru okay ndio asia how na mwakuru okay neteka wake county government so account yake ni raumbira kwithira freeze okay karatasi okauka tunana Ruto itoko na ibara semanirie na US President Joe Biden pake area future trade Africa Ruto na araberire batumire Africa more of an economically teba tutumaira kutrade yake ka ya kwendi into biraba ko manufacture lakini still batutumire nya batu ko manufacture so itokona ibarombera kwethira baisemania President of US Joe Biden ainko na nyaka game so ya some of the president ba Africa barare musemani oneyo itoko tukamberia ko manufacture into muno munya batu twendase nao tobaenda area tutokoria gwira mauta reo na maguta yare tukana tomba ko venderia karatasi nega tutantatu gangatheti ya the Daily Nation kwina SRC kana Salaries Remuneration Commission officials will pay on rent if counties do not build houses kana antoba county na ndeno kaba komba kudhoa bakirera nyomba chiao bongwa residents chiao for governors deputy governor na assembly speaker ogwa twika nyomba chiao ite aki na Salaries and Remuneration Commission SRC chairperson Rin Mengich ariuga deadline ya gwaka nyomba hizi the 77 units ni chiabatu kuthurwa irekete na kono nto iterekete na ndene ikabidi bongwa bairere mbecha bairere rent bongwa kere governor deputy governor na speaker wa county assembly wakati tire pate akero ibare nyomba imwechi akero lakini itojora karatasi ni gatonana kirengatheti ya the Daily Nation tuina rugono ruru wa deputy president Rigathi Gachagua pena sports CS Babu na Mwamba na arabombete kuthorwa bakithithia ngwataniro na Nation Media Group na Huawei nikienda gutigira ayuth ba kuona ngugi na naria gutwikite ayuthi bakomba kuthwa bakiguneka kumania na ngwataniro eu na area ga create 5.7 Kenyan unemployment rate ekomba kuthwa ikinyia karatasi nega 10 gangatheti eje ya Daily Nation ni ate KCB nereketie takeover of Congo based render kana KCB ni ombeta na ndikuthwa etonya ndene ya nthiguru ya Congo karatasi no kautu ina naria Kenyan scientist invent infrared malaria test kit kana riria ugwita guthimwa rwagi mustire tumenyereti okithimwa rwagi ukamtwa chindano kara ndakiri
ndakire taingera ko no kira sindano ugo oya kankira sindano bado kwanza ka karene karene na ndikuritwika babu kireta bu at least bu kuona ndawa no nonto te lazima ukithimwa malaria gwithirwo ke mutwa kana witwa ndamu kuritwika ni ba inventete kathimi kara womba kurekirwo ora daktari barikaira gutone kakamurika ga sente bra Otego muntu arenge. Asante bra wena roage. Na bariuga this is the best news ever if you ate needles. Wow. Rogana ruru karatasi ne gae komi kire baraba kireta sindano ja kina purity nakato insisto nawe na koretwe kanande ukathima gwa kakare kairo etha gutu agakomba kuthurwa gakimurika na gaga sense kethera wina malaria karatasi ne kau gatonana kuririkana 3.8 billion spent on expectant mothers in 2021 under Reader Mama initiative. Kana 3.8 billion ichi atumirwa kire Reader Mama. Reader Mama ithiretwo igikava pregnant women bakandariba free na kuretweka imbenda aure process eu especially sivitare okay ntawinye sivitare se private itiada se bubada at least dirikare ke sivitare se public ibedera ba ikirorito no process ye ku work na pregnant mothers no ba eta clinic iba ya inyama leso na maketa so kuretweka mbecha unito merekerete mwaka wa 2021 karatasi nega 12 kwina accident ira yombere kwithirwa egioka Tuesday ndene ya Nakuru Eldoret Highway ari Angata Bridge na ne yombere kwithirwa egikati short student dream of a job mwari ujo gwetwa aretwa Celestine Award nombere kwithirwa agikwira mutino ne juria ni nyume yawe kuona ngugi na reportete ngugi iyo nikenda omba kwithirwa akiendereithia mathomo jawe I think bagweta for long holiday na ndigetete ku report to a certain job nikenda omba kuthwa akiendereithia mathomo jawe unfortunately omba gukwira mutino na jura na kuririkana ari ni single mother na single mother ujo na arachomete nikenda mwana athoma na unfortunately hatombere kwithirwa agikinyaniria iroto biawe nikenda omba kwithirwa akiteithia mami wawe Red Counties retain cash from healthy facilities governors and state kana governors ne boretie thirikari ibarekeria bombe kuthura bakiriteni kana mbecha ira bakona kiri healthy facilities bombe kuthura bakiriteni nikienda bakomba kuthura bakimanage the healthy sector. Atolo eli ronoro yao mbere tukiuruka kikaratasi kia 10 tukona President Ruto na rombera kwithira aita Western na receive mno I Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na arauraka Kamega nende kuririkana weta kura Ruto awitanga na Western no kwita bura no ko block Raila mno kana kwa musokia na nyuma ki step kinene mno itukona Ruto na uketha na tongeria na unasema ni tena ntopa Western iba mwetikiretie so Raila na kinyathe hapa dena hale ukambani Raila akwamberia akethro ena kibaro agethera na block nonto wako tonya Western na ukambani na yuichio irale strong audit yawe yaba ka gwithiria mpala ke karatasi kia 10 atwele to kuona governor ona Kuru Susan Kihika na araumbira kwithira kia sued for contempt of court kana kuria kuthiatira watho bura court yemwete kwina baretwa executive nominees bara athurite netere na mbere ku lead so ni niyo kana kusiete dwa kuona court yuete basiete dwa so anaombere kuna watho bwa court na two petitioners bele baombere ku file moera ku file
case against we a contempt of court kana kwathikira koti na kuririkana kihika ako gwethera guilty na contempt of court agathekwa meri itandatu abatheka njara ise kawaida itu oi tiawe special tsera kana nyote entera kaira watu no theki lakini kwa bonya bera kwa no theki lakini ulikuwa hakuenda no theki okerwa kiukoone kana taonine lakini nyangeta nangaria kori mutajua aje ni omwene kwina mtu weta wangana atio Uganda wale opposition kwa mtu weta wa a musician bisije kuni unge weta wanga bisije something bisije oyo era na theki ende we abati kuria wake musiake nenu na theki na ko theki utio tora ntuko emwe agwakete kanisene no aumetie mutwe na ateurikana na theki wakete kanisene ethati mathirikari blokete njira angenti ate mtu no mokoro wake atura alita maiya ya block isi kira ithirikari na walita na njere ni abera shokie ni rengi ethere bosi eta polisi egete polisi beria gwata na boe ai polisi beire baba inge ba tabora pa mwata ni da tabora so kwa so Susan Kihika ena kesi unaonekana guilty akomba kwethira kitheo kwa meri itandatu governors wa mama tafadhali imbithena imbithena na wa mama but katwetera twana boko karo kikaratasi okau over 90% cases of COVID-19 recorded in Africa kana no area akuo nera bari wa over 90% ende cases isietete bura nze komisia Africa siena 91% cases isi ngiri 12 na yana remwe ria mirongo ena na yele according to World Health Organization Mauritius bari wani area case highest ngiri dhano 5,537 South Africa ngiri 354 Kenya 605 cases tware tukumenyeria mutaikago atatuera rua lakini bari wa cases no kai cases cia corona isiumbete kwithira itia Africa so nansi kuona turuke tukunde ruo atokunde ruo ndaika no emwe kunde ruo kana ni ugundaro obira twakunda yo bonka turuke itosokerete nyuma ndaika ite kuraya tumbe kwithira tuyotariria yaraye mankazetine ukauma kuregana na kugurwa kiainya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Kwa Nula Electricals noona into bia stima bia mithemba yonthe low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage bia mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase noona generator cia single phase kana 3 phase motor cia single phase kana 3 phase cables cia class kia gorota East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi no kuonekia pipes ta Metro pipes,
circular boxes, couplers na inge inyingi. Mataa ya kirasi kiegorota, LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Control ngiasta, switch enjera imwe, switch enjera ijere, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, machine cia gukama, fridge, batteries, machine cia kuhura nguo, mariko cia kuruga, dispenser na into binge bionthe bira bitumaira stima. Aja nio kwa Rununu Electricals na hivyo kukaribisha bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Rununu Electricals turiaja nonto bwaku. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage na mwana kwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine to Kenya niti ya Kenya kireo Kenya nilubwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bare na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareriria gana antwa marete kwa Anna beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi ya kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukani ya bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungie thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. There? Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you.
kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura amantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Kwa Nulu Electricals noona into vya stima vya mithemba yonthe: low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Vya mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia gorota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mataa ya kirasi kia gorota, LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Control gear, switch enjira imwe, switch enjira ijiri, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, machine cia gukama, fridge, batteries, machine cia kuhura nguo, mariko cia kuruga, dispenser na into binge bionthe bira bitumaira stima. Aja nio kwa Nulu Electricals na hivyo kukaribisha bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nuntu bwaku. Ibwega nuntu bagwita na mbere kwithira uri hau twitikiria tumbe kwithira tugicoka kairi twite na mbere na gutegera jari mangatheti-ini rukirirwo na arua rikana windene ya Meru TV na mubango jura ruone tharine mubango jua turinge ime twitite na mbere gukuringithia ime twikumenyathia jari mangatheti-ini ni kendo kiumara guchwa ngatheti yaku komba kuthoro kimenya kirio kwenda gutaga ndene ya ngatheti ya Standard na ngatheti ya Daily Nation. Twitete na mbere karatasi ga 18 ka ngatheti ya The Daily Nation ni ati mitira ya baobab trees na Kemiru ni baobab ni reko kweli we wende misio baobab no mene onto etisi kene ya Kemiru no kete zera ingei nara Cliffy Mombasa Coast baobab imeringa ntauga na ndemiteje nyombete kwithirwa ikikorwa na eka exportant na nigiutate na watho na nema niugite ikajokeria itagaria kiri afisa barabombete kuthaba githithia ontobubu nonto miteze ga kugurwa muno neka important na ko nayo no kuona bendere yako mikura na ni utwitite na mbere na kuria thina nonto bwa mpara na wije mite ni ba kwithirwa ikimenyera rela na ko nema ni ugite kajokeria itagaria ya kiwatho kiri anto baba rugono ruru karatasi nega 18 karatasi nega kamirongo ere ni mantuja opinions jariaja na ndategera karatasi nega kamirongo ere na imwe why Raila roast was a story that required more and hard resources kana nyuma ya
kwithirwa exposure ikithithwa ira ya thecherera phone na araba athagia michemanio mtu gwitwa Peter Mwaura na ugite nande ni kwabati kwithirwa kwina uthuthuria nkuruki bwa kumenya mantu jaja nkuruki karatasi nega 23 kangatheti ya The Daily Nation ni nteto chia county kana tutonye ndene ya county na area gukwirikana 250,000 to lack water due to oil spill in tanker ndene ya Wajir County na ndene ya Tana River County vocational center to be upgraded kana kuna vocational center ile ndene ya Wajir ya Tana River County na nterechia Kilifi County ikumbita kuthirwa kukithithwa msako jua nchobi gichagi utate na watho na nchobi gichiambo gitana ni chombita kwithirwa igindestroa kana igiturwa over 20,000 liters na iriri kwerekana chire ari worth 2 million chirombere kwithirwa igiturwa ndene ya Kilifi County na commission on revenue allocation niombete kwithirwa ikiuria county government bombe kwithirwa bakilo out kana bakithithia revenue management system nikienda bakomba kwithirwa bakithingatira mbecha kana uthurania bwa mbecha. Tharaka-Nithi County residents want the assembly moved to Kathwana ndene Tharaka-Nithi County antu ba Tharaka-Nithi ni bakuromba county assembly chombe kwithirwa igi kwendene ya Kathwana rogono ruru karatasi ne kamerongo idhatu gangatheti ya The Daily Nation tugita na mbere karatasi ne kamerongo ere na idhandatu ni ate 250,000 to lack water due to oil spill to oil tanker spill kirentere chia Kiambu na Muranga kumania na ngarira yombere kwithirwa ikigwa tankaira yombere kwithirwa ikigwa ya maguta ndene ya Murojua Shania River ni Thika na kwa anto nkurukia ngiri magana jaireja 50 ebombete kuthaba kiagaru juno nto ngareji ya maguta ni ombere kwithirwa ikigwa ndene ya Murojora batumaira Murojua Shania River ndene Wajir County governor kickstart issuance of title deeds kana governor wa Wajir County na mbereti enwe Ahmed Abdullahi na mbereti kurenkanira title magana jaire kire akariba ntere yu chia Wajir County iboe gato kwamba kwitha tugitegera ngatheti ya The Standard ke ngatheti ya The Standard karatasi kaya 13 na itakuwa na Mukomen na umbete kwithira isemania na Mukomen Kipchumba Mukomen cabinet secretary of transport na umbete kwithira isemania na Chinese ambassador to Kenya Zongpeng Wale taya check na hapana tia kila we kwa meria so shiny your shoe ukienda kwa ile umochine ndio ubati kwa mbele nje nyuma shine shoe whatever so no wait as Mwera SGR from Mahiu to Malaba kana SGR kuma au Kenya wita Uganda ikaomba kwithira ikithiria wakwa nyuma yake 5 alafu ke karatasi okauto kona youth empowerment non-governmental organizations kwesiombete Victoria isiombete Victoria at least kuendelea uteziana babare unfortunate na women na youth empowerment drive nara Kithurai na Kiambu ibombete kwirita kenda batezia especially ana baba street ne bomba kwithira by scholarship no bathomethia at least bomba kwithira baiti endelesia ke karatasi ke 15 kwina opinion kuona hao paradox of richest continent begging for American arms turiona Africa's landmass ingwete kia landmass ni anto barabeza ira batwire anto nainya I think
square kilometers ke thima wanaambia area na kinya na kinya area nde kavitewe mbo kavite na bibi onde biekwa. So Africa niyo ithaira nene saiti ya China, India, United States na Europe put together. Sionde tiunganetwe. Africa niyo nene, but i paradoxical kana ni opposite. Yani kinyume pio newe itakuromba nao utethio nao na sionde tiunganetwe ibatu ibanene kibo. But no chasa watu atugethia TURINGE lakini very developed, already they are developed countries. Kato atirwe na atu twatigirwe tukirwo jairamu osiathi me abatu tukirwo osiathi boibenderete bobe nabuo na ibo batu colonizer ibo batu colonizer in fact indi tiora sekiuria nto baure kabati ari mbere tukanawe na te ale abatu kira bona mu Africa twina landi tutekuyutira na tutona tutome ina ndebenda kujokia batomera kakiri cia tuciari na ndeba jojo beto neza tutebati bori murungu cioria ila jojo beto mama masikio ke karatasi kau mwangaza's warning light as the singing chords of Meru dance on. So kaira mwangaza nao mbeta kwethira FAC impeachment yeweke barely 100 days kana ntukwea na itathira inya ario bisine. Karatasi ke 16 mandereba ibaoretwe ba turn cheers into tears kana bakareria nto kaita kanto babati kwethira bakiwerua kaka kathionko ke karatasi ke 18 cervical cancer tureona ne bati ko declare national disaster. Asia according to kana kuringana na International Agency for Research on Cancer, cervical cancer niyo cancer ya inya kende yonde kansera ekuru ira yombeta kwethira ina kesi nyingi muno. Cases ngiri 60 are grima na tanzato 604,127 Iwi case ngirima na tanzato isi ombere kweza ikiripotwa 2020 na baba kwere ni anto ngirima na thato na 41 manana na 31 murimo juju kujokia anto muno murimo yo kujokia anto muno a Kenya cervical cancer niyo kansera izaira yongozete ke cancer sionte ke kubia cancer actually specifically ngirithano na manele ya mirongo ya 5,236 isi ya report cases ya cancer mwaka ya 2020. Iwi case ngirithano na manele ya 36 na case ngirithatu na manele 11 anto ibaombete kwa mwaka ya 2020. Na reu case hizi tike ko represent figures hizi kana namba hizi tike ko represent case sionde burusi ya cancer kana real no kwethira kwebange kizomba batethimi bate kuimenya murimo jo bati ko dajo kiri lujo declare national disaster nonto nambe witia monote 2019 toriona Kenyan government ne approve vaccine sia ari ana bari babe na miaka ya 10 nanto ibabati witora sia wita kuthima baibo yonto ko na screening nibuita chuo very muno screening tobati kuchwa sozi ya mantu jaja sozi ya murimo yo ka virus kara ntemeina kauma temeina kauma tugira merere kinyamere ende wape merere contribute nawe kana contribute at some point but anto ibeta bakazime bakaendo kito bo batie banine wono watene tebo ke karatasi ke komia kenda. Why many students want to study education today? Alito bedire form 4 bonde na kwanza ni asia ribeza beba mbere bibi warimu wera beta bakabwithio warimu kenda bona ngui thomera warimu so toriona large percentage ya ritwa muntu waithiri form 4 eteta kubwethia mbi eteta kubwethia warimu kenda ona ngui lakini
in reality tukimia utekos yokwithio ria kuona ngui. The thing is ikwa serious ka kumakira twita comfort zone. Utebo eta kubwithio ntukosi ye journalism weta mama skuru gweta grasi ne akero kere na kuma no soka ute practical kubwithio te menya kamera ute mewe kari ute meagorura ute mea wathiria chukuru ute maro ujitume. Yani we skuru ukarea wito makosi yonto yeyo tebu ite ya chimpio eta kwezi na unja mwera practical ni ombinge so thirikari rero inyeyo ne bati wetabura ne bati okab laziness kire ari muinya nara high school ari muibatitania nora go batekire azin baba ikwepa mapema na skills iba eto tirima cia kwa mwanya na rambere. I think CBC ni rejire gutetheria ntwa CBC gatetheria ntwa nuntu mwarimu wa secondary kethera oti home science atekuitana kuruga mwarimu wa secondary kethera oti physics atekuitana mantu ya stima atekuitana engineering. So CBC I think nejete ikethera resolution ke mantu ja jonde na mwana akima skuru akama na skills nyingi akamenya course ira but kuthithia ariwe Denya ciari barero iba enlightened na courses ira best ira na bobo kubwethia nyethe rito kweta course by the way te course ndo kubwethia rero akwanza course ira ciekwe no iwe bachelor of mirror standards wasimbia ta kubwethia wacho ndiye hoka. I think kingi tumaje ari batura tuthithe warimu igitare rireto ariana to arimu baegete arimu bare batari ona mwarimu kaora kibaka Tutaginya twitaga kwa arimu. Arimu aciari nyabo barero bethire be enlightened ke different courses. The course chionde. Ana nabo kwena opinion ingi ankwana nyeyo ne buima. Aciari barero ibabati ko learn kana kuiritana kwethira bena conversations meaningful na nabo. Yeah, ukalairia mwana wa mwariria boya ukamurimbi wendete kuthithia bwa so conflict yani bukaria mwana umeoro kamberia kwaria mwana tuinye na miaka 5 meoi mtu ina akiri na ume oro kamberia mwengejani mwana uibwa akaitira ikora akia enlightened. Karatasi ne gagatigate kangatheti ya The Daily Nation kwina rugono rwa muntu gwetwa Bernard wa Johi uria wombera kwetherwa akiambiria biashara yawe nyuma ya kwaga ngugi kana nyuma ya ngugi yawe kuthira igitera covid na nandi nombete kwetherwa akiambiria farm yawe iria ikumba kwetherwa iria empower arimi rugono ruru karatasi ne kagatigate kangatheti ya The Daily Nation rugono rungi rwaruria ni rwa muntu gwitwa kana muthako gwitwa Charles Kisangi uria kuwerwa ombeta kwithirwa akiambiria taking toy market online nombeta ngugie we online ikivuma muno ndene ya toy market arereri ndene ya Islamu ya Kibira na ariuga gitumi kia thithio ni ku encourage ana barabara Islamu ne bado no ume no kathithia gintu kina gitumi na maisha jaku teku akethro ale inspiration kiria na bare Islam ne tena na tugitegera jarajare mangatheti na kiringatheti ya The Daily Nation kire mandigoro ni ati Tunisia awaits poll for a powerless parliament kana Tunisia muthenya jua Saturday ni rigeri kuthithia ithurano bia parliament na ria ikwirigirwa kubithithia ndene ya muthenya jua Saturday. Ethiopia ni ombete kwithirwa ikigwata kilo 6,000 na 150 cha bangi. Narai kuimba kwithirwa police in Ethiopia's southern region bombete kwithirwa bakigwata bangi eje irerendete kana ireratonyete nthiguru ya Kenya. Na yagwatirwe ntuko ya njuma ine rukiri rugono ruru riau karatasi nega 28 karatasi ne okauga 28 UN expert urges end to
trafficking kana na aria muchi munene jua South Sudan ibombete kwithirwa to strengthen prevention measures and improve protection and support for victims of human trafficking kana na aria anterechia Juba na aria gukwirikana human trafficking no etete na mbere tukithirikaria ngatheti eje ni ate karatasi neka 31 US seek deals with Africa kana ndikuru US nande nyuma ya muchemanio jura Africa Summit Africa Leaders Summit jura etete na mbere enterechia Washington DC mutongeria wa US noe Joe Biden wamete kwithirwa akithithia deal kadhaa na ndikuru chia Africa na tugita na mbere na gutegera jarajare ndene kiriki biashara karatasi na kamera 32 na ijere iririkana magurija kawa na ndine jaitetie marginally na magurija kawa ja kuomba kuthurwa jagitia antere mwanya adogono ruru karatasi na kamera 32 na ijere kiri ngatheti ya The Daily Nation ngato kuthirikiria ngatheti iji na tuthirikiria na atolweli ronoro kuona auro kiao ki karatasi ka 20 kwena mamo ku regret kwithira I poisonia na bake bathatu mamo 2019 naumbera kwithira okay aumbere kwawe nyume kurwa mwene ari na bathatu auma kwawe tanara kwethe wetanara kwethe anyumazena yengia amwa wikira na bake sumu so fortunately bele kama kena miaka 12 kangi kene na batema sumu batamererie bat karaka nini kameriana kaomba kwethira kekwa na umbera kwethira kiendwa koti mama lakini thai ende na kurira koti muno emulukia kiwa na ku regret muno tonya akiri na mtu nuko bya mtu yo arete thina ari na bathatu na ari na mimba ingi na miaka 32 na bati oketa for one ba pregnant lakini ile tebatiko muangaranti kana ko mwango stress imenya okinya awete nyakuo musi akwengwa ona kababa kwetu so enda boro abonde nkabeta igweto kabeka barabara ni aho bakozuro bagasokora twakoraga mwana kabagasokora are bate kana ugeta sibitare ugatigana watia mwana myaka 12 na myaka 8 nweta sibitare wetita gutiritwa ukaweta ukabera tale ni ndea jambeje omeana babe na mwana na myaka 12 no ngi myaka 8 na atombera ote muti yako vyata ari wira mwana kare ni ajambeje mto yaka 12 kana okera mto mwenda na ba akono tere yedare mo eleza to akawero ungito ane nako meanjira ba otiri marenge to ya muete akwe kuraga wana ni mbaya kikaratasi ka 20 you are likely to die due to poor health report says report yereonania how nzine yetu health kana sector health no sibitari itagomba kwizira sifa ndora kubatire bateza iyo eta ku dispensaries itko itena ndawa ureto kandikirwa ndawa kaura so kurerwa kwena crisis yeu ndawa itombete kwizira ikinge amno ki masibitari yetu ndenda kuthunguza mbaki karatasi kamera 35 World News kana nteto siande goro yonde President Biden na rombere kuaka akatitandia ngwe muno na African leaders kana tongeri baanze Africa na uwa bakaya na billions kenda kwezera bake improve health infrastructure business na technology na nze gorone Africa babe ndete misezo bakauranga zeti The Standard bomba kwezera bake no elivo kweta kwina World Cup nara Qatar yamberetie November tariki 20 yomba kwezera December tariki 18 no endelete babe ndete misezo bakauranga zeti bombe kwizomera tiwe ama ingia woni tukithika ile na uche misezo final Sunday
final cia World Cup Sunday. Na ale France berigeri guchetha na Argentina. France na Argentina. Baba qualify gwita finals. Na rugono ruru ikaratasi na ga 49 ukagura withomere au Messi erigeri kwithirwa Sunday tuone kethera akajukia lakini onini ndenda France ejukia owe mantu iwa kumia getwira France nejukia France no era ni France ngogo ariombe France reba cheza na Morocco. Morocco ni Africans lakini Morocco baraugira bo bate Africa ne baraugira bo bate Africa no tego ugo na baraba inge ba tu ne ba in fact France barabara cheza ga ibo bairo na ate kukaranga France ibo bairo Morocco iba tu na ate Morocco baraugira bo bate Africa na tutoga to support France no to ba torere sawa ikwerie ibaga sana nonto bara tomba kudro tugikinya itharire ngete kaya tukuthiria jarajare mangatheti-ini koguo tumbe kwithira tukiuruka kindogo kenda ithari urengeria mwisho mpaka thainya tumba kwithira twicokera tukiarira cia Atalanta kama kawaida Jumaa twarira cia Atalanta tumbe kwariria manto mwanya rikana no watanire about Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital, website merudigital.co.ke, Twitter Meru TV Kenya. Mbita Purity Muthoni ukaumau. kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari ucu ni kuguka